Danas sam došao sa posla i krenem na Facebooku čitati poruke šta ljudi pišu o tom virusu. Ja sam se uhvatio olovke i zapisao nešto u bilježnicu i sad ću vam pročitati nešto što želim zapravo s vama podijeliti. Prvo sam si rekao, u ovom se ne želim petljati, jer nisam stručnjak za viruse. Ali onda sam primijetio da je koronavirus mutirao nešto što bi, nažalost, moglo imati veće posljedice po cijelo čovječanstvo. Ja bih to nazvao virus straha, koji se širi puno brže nego COVID-19. Nisam ni za ovo stručnjak, ali tek nedavno sam naučio nešto o emocionalnoj inteligenciji, koja je puno važnija nego ova matematičko-logička, zatupljujuća inteligencija gdje samo analiziramo, uspoređujemo, važemo te time zapostavljamo emocionalno razumijevanje. Kada kažem da se brže širi, to je zato što svaki pojedinac ima vlastito mišljenje i potrebu da ga iznese sa drugima. Ne samo da pričamo sa partnerima, djecom, prijateljima u 4 oka, nego što dajemo informacije i dezinformacije na društvenim mrežama, te širimo konstantno strah oko sebe i time ga povećavamo na veću razinu. Da budem jasan, i ja sam o tome pričao ljudima oko sebe i primijetio sam da im je neugodno. Promatram i shvatim priče ja o tome dobro ili loše, ja u nekom budim određene emocije koje koliko vidim uznemiruju ostale. Shvatim, ne postoji dobra i loša vijest oko virusa. Postoji samo niska vibracija straha. Kažem si, dosta, ne pričam više o virusu. Dođem do kolege i pitam ga nešto što znam da voli i oko čega je strastan, samo da vidim emocionalnu reakciju. Šta mislite, šta se desilo? Nasmiješi se i počne uzbuđeno pričati o tome, te mu skrenem pozornost sa teme koja mu je stvarala nelagodu. Druga situacija je bila kada sam došao do kolege i rekao sve će biti u redu. A on me pita, misliš? Govorim, da, naravno. Govorim to iako ne znam odgovor, ali znam da u tom trenutku, nevažno da li sam u pravu, bitno je da je njegovo srce u miru. Shvatim koliko smo mi zapravo moćna bića. Možemo na nekog pozitivno i negativno utjecati. I htio sam ovo sa vama podijeliti, jer zaista vjerujem da možemo kroz razumijevanje, oprost i ljubav, najviše ljubav, zajedno proći kroz teške trenutke. I zato, za sve one koji žele da sudjeluju u jednom izazovu koji se zove 30 dana ljubavlju i razumijevanjem pomažem drugima da svladaju strah. Zadatak je da svaki pojedinac minimum jednom dnevno kaže jednoj osobi, da li u 4 oka, porukom, pozivom, objavom na društvenim mrežama, kako god. Samo dajte nekom do znanja da će sve biti u redu. Zagrlite nekog. U ovim trenucima najvažnija je riječ volim te. Budite kreativni, podupirimo se. Ne širimo strah, jer strah vodi do... neću reći do čega vodi strah, jer rekao sam da ću pozitivno djelovati. A ti? Sve će biti u redu. Šaljem ti zagrljaj. Volim te. Vidimo se u sljedećem videu.